Omwana ogu yashangazingirwe omu myenda kurungi bamutiire aha ntebe ari aheeru y'akatare. Ekikorwa ky'okunaga omwana ogu kyaleetaho kutangaara omu bantu na munonga abarikukorera omu katare ka Hoima Central Market. Hariho omunyambabazi Melda Ngozi owatwara omwana ogu kumureeberera okusya obu hararugireyo omuntu akagira ngu nowe. Ebyo bikiri aho abakazi 19 nibo baziire ah'irwariro rya Hoima Hango aha kiro kya Nohiri. Aha abaana 19 baziirwe 11 n'abishiki kandi 8 n'aboojo. Tutungire aba Emmanuel na Banuelina ni choto tuzalisize abaana abakazi abazaire bakazi 19. Margaret Nyakesichi ori omuzaalisa ah'irwariro rya Hoima Regional Referral Hospital najangwa abakazi babiri bonka nibo bashemezibwe kandi abandi baziire kurungi. Abatutungire g'abakyara babiri omuna aruga mu Hoima district mu Kigorobya then omuna aruga ka Kumiro district mu Kakindo. Nibo tutungire bati nabo maliri bazaire kurungi aba baby nibo bali mu lideno enambe 19 n'abakyara mu 19. Abakazi abashemezibwe bakaretwa kuruga mu irwariro rya Kigorobya Health Center ya Kana omuri Hoima hamwe na Kakindo Health Center ya Kana omu district ya Kakomero abandi 17 bakashangwa ah'irwariro eri. Aba bakyara basemezibwe baitu nkunihira okukerera kurugira abantu nibagira okutekereza ngo ebiro bikuru biri tuteeka kubasanga mu irwariro balenga ko reki kusoboka kyona kurora ngo bakozereki baziri uzara batayizira mu irwariro beto buno nosanga biremere so ni bamalira baziri mu irwariro nambere bayikira mu barwaro gaba matito mebinka Health Center 3 usanga batakiyasobora kuzalirayo abasaba babayireho kandi batukora kurungi umuntu ego bakibazango ombiro bukuru umuntu kugenda kujanja biraito kira kubaroro baitu bakatwa muno kimwere na nsonga Gasha kwa Ambrose ni wagaba katoto.